tu lai chu chan chin thalo lampang makdang lam tak tak hriat tur hi a om chho zo zela Mizoram Journal hian hei thu po saran neya hei hi kan clear ho don ani hun te rai leo nan athu puya hian inbum na le sumin chu sak wangin police pali man ani aron tile riap maya ni somni pakua December sa ni somni panga tu nai khan methamphetamine lemle gelatin detonator manga inbum na le poisa in chu sak lui wangin police ten police pali le an thurol pui mi then khat an man aron tiani methamphetamine lemle gelatin detonator manga inbum na le poisa in chu sak wang in police mi pali len an thurol pui te then khat an man ani hemi thu boy nam noi ho te hi thu zo fian ni nuwa ko tin thiam lo a chan tirani ti chuan jela dalu an ni a belin an chua to nia thu don ani aron ti ni at noya hian in bum na pakhat na aron ti ni eng tin nga anin bum dan Aizol SB zo sang lenan voin December ni som ni pakua apisa press mi te ahil danin ni som paruk thasom pani sang ni som ni panga tlaidar nga lemin somli panga khan Aizol police station a special narcotic police station atanga FIR adon angin thu boy zialuni a police pali le civil mi panga man zui ani aron tiani hemi in bum na atanga aron soi chuani mi pakua te hian methamphetamine leidu tur zongin ahun le mun tur te an ruak man thina methamphetamine leitum tu ten an dor vela police in nam noi te chuan CID mi anga in soin methamphetamine leitum tu te chu poisa an chu sak thina ni hetinga sum chului hian tumruk vel an no lotling to tumruk vel an lotling to a hetianga poisa sum an chului awang hian mo methamphetamine te hi leidu to leitum hi an om rangani asan chu ruihlo titan ruihlo an tia damdoen tia poisan nei chuan an taksai na a thin hun kha an leidu hun kha ani an taksai na thin dan hi ana ema chuwang chuan heta po hianin an leidu hun le a hmun te an ruap man thin ani hemi a hun le a hmun an ruat sa te hian an lo ruap man lok sa hian sumin chului te po a ol viau ani mai thei ni police an man te constable RL ramlal ngaka kumsom ni pariat son of lel nun tluanga zema bok not 5th IR constable vanal ringa kumsom tum pani son of lel choi moya bungkon Aizol DEF constable Andrew Lamruata kumsom ni pakua son of Zautan Kuma Chan Mari Aizol constable Alex London fela kumsom ni paruk son of C Lel Sangzola New Capital Complex 5th IR civil mi an man te aron tilani civil mi an man te lerin heti kumsom thum panga daughter of zo salina veng lui lachan himi kumsom li chami wave of si ro lom kima late kulikon London pui kumsom li pakhat daughter of VL Shwaya kolasim veng lai lerin chani kumsom thum pariat daughter of lel fangzola late lungle electric veng le lelma somi kumsom li pakhat daughter of BN Bordoloi am veng south te an nia inbum na pathina aron ti hi kanan hole nga lang zat lel chon sanga son of ngun ora yo
Sangau Longtai District chuan ni som pakwa thla som pani sani som ni panga khan Aizawl Police Station a FIR a theilu ta Police then BNS 61/2 308 2319 hemi hi chu BNS a section ho kha ani garing sub number nan mo 62/3 5 tlo chanin case number 561/25 den ni som pakwa thla som pani sani som ni panga a an zia lu kha ni FIR a in zia dan chuan Z la chuan sang ale a thian te pani ro mal so male van le te chu ni som pasari thla som pakhat sani som ni panga zana sangaw train HC lorin kimi ITI veng Aizawl ne na tanga detonator leiturin Aizawl an kala HC lorin kimi chu an thlen chil hang te ni FIR anin zia dan chuan Z lal chuan sang ale a thian te pani romal so male van le te ni som pasari thla som pakhat sani som ni panga zana sangaw train HC lorin kimi ITI veng Aizawl ne na tanga detonator leiturin Aizawl an kala HC lorin kimi chu an thlen chil ani aron ti ni ZL chuan sang ale a thian te pani an vain pathum man ni chumo HC lorin kimi ITI veng ami detonator leiturin Aizawl aron pan vang ani ni som pariat thla som pakhat sani som ni panga zantir lama Z lal chuan sang ale a thian te pani baka HC lorin kimi le a thian nu lal ngai zuli te chu lir thei sumo in detonator leiturin impact na tura an ruat sa ram tharaveng chite kaya an kala detonator koltu lorin chani po taxi na lo thleng chop chil vele ngalani HC lorin kimi chuan detonator en dik turin raksaka cheng noi nga akchungin taxi pana lorin chani chuan detonator sampula lo phora abak chu boma om thu alo khilani chuti lai tak chuan mipa pali mai tuam chuti lai tak chuan mipa pali mai tuam CID mi nia in chalte ron thlengin taxi chu an hual ngala cheng noi nga le detonator chu an chu sak ngala ni ZL chuan sang ale a thian te pani mai baka HC lorin kimi a ti le a thian nu lal ngai zoli te hian lorin chani aran ti detonator hi lei sakan tuma cheng noi ngain lei sakan tuma ni chumi an lei sak tum lai tak chuanin CID mi ne in chalte anon kala anon thlenga taxi chun huala cheng noi nga le detonator chu an chu sak ngal makani aron ti ni thil then dan a hian Z lal chuan sang a chuan detonator nei tu nia in soi lorin chani le CID nia in soi te chuan an pum nia hriin police a complaint an thelu ta ni police a complaint a thelu lo chini lo reng cheng noi nga ni tlat kha detonator kha a leina tur cheng noi nga rin kimi hianin pe katum ni om takani taxi lama pan ngala mo police ten an chui zuya he thil thleng hi chui zui ni in an chuina methamphetamine lem shaltum le CID nia in soya mi bung tu pu police an lo man to te anin nam noi ti an mu chuak ta ani zia lo khop mai CID nia in soi mi bung tu pu police an lo man to te anin nam noi ti an mu chuak ta ni aron ti ni Aizawl SB zosang ni na chuan methamphetamine lem le detonator manga inbum na le mi poisa in chu sakna thu buai police mi le sa in nam noi ta chu police an ni wangin thup tumna emo hum tumna emo thu buai tinep tumna emo aum lo thu soya hello police
police an ni wang khan an case ngai dam na hriat thiam na chete pokha akal pui don lawani aizol SP hian mo case ai nam noi police mi le sa te hi criminal case an or mai baka nat taka rem an ni theinan departmental proceeding kalpui in uluk taka chui zui an ni suspend to an ni atini adik danin thil hi kalti rup process police in an man te constable RL ramel ngaka kumsom ni pariat son of london luanga khan pui hemi a present address ai chuanin zemabok note atini constable Alex London fella kumsom ni paruk son of C Lansang Zola New Capital Complex constable Andrew Laramruata kumsom ni pakua son of ke zo than khuma chan mari aizol cross lupui kumsom tum pasari daughter of kol ni thanga hun tharveng pangana larin chani kumsom tum pariat daughter of lalfak zola lunglei electric veng aron tiani khami kha Mizoram zona atanga page atanga inbum tum na te sumin chu saka wanga police pali man ani le tlat mai ni azia lo thri khop me engpo ni se kan ho tu tere rang hian thil ti sual te hi chu ani dan tu dik takin shamna pezel ro se